die nuus vanaand, owerhede vra vir kalmte na gerugte versprei is oor 'n dreigende brandstoftekort. Gebiede in die Nelson Mandela Bay Metro gaan vir 21 dae sonder krag wees. Dit is tyd vir die nuus in Afrikaans. Goeienaand. Die Departement van Minerale en Petroleumhulpbronne bepleit kalmte na berigte op sosiale media oor 'n dreigende brandstoftekort. Die departement veroordeel boodskappe wat motoriste aanmoedig om in deraas voertuie se brandstoftanks te vul. Volgens die regering werk hy saam met die brandstofbedryfsvereniging om toe te sien dat brandstofvoorraad bestendig bly. Hy het verseker dat hoewel daar enkele gevalle van logistiek probleme is wat brandstofbeskikbaarheid raak, dit nie op 'n landwyse tekort dui nie. South Africa's fuel supply remains stable in the immediate term, and there is no basis for panic buying. Calls for the public to rush to the pumps are irresponsible. They place undue pressure on the supply systems, congestion at service stations, and anxiety among consumers. The department calls on organizations, public representatives, commentators, and social media users to act responsibly and to refrain from spreading unverified or speculative claims regarding fuel supply and fuel price developments. Members of the public are encouraged to continue purchasing fuel in normal course. Die speurder in die polisie se nasionale georganiseerde misdaadeenheid, Sersant Fani Nkosi, het vandag voortgegaan met sy getuienis voor die Madlanga Kommissie in Pretoria. Hy is onder meer uitgevra oor 'n teksboodskap wat hy gestuur het kort na die wredemoord op oupa John Sefoka, beter bekend as DJ Somebody. Toe Nkosi probeer voorgee het dat hy niks van die boodskap weet nie, is hy deur die kommissievoorsitter, afgetrede regter Mbuyiseli Madlanga, as 'n leienaar uitgekry. In die boodskap vra Nkosi aan 'n vriend van DJ Somebody waarom hy hom nie tot orde geroep het nie. Die boodskap is in Paul Lukelela gestuur kort nadat DJ Somebody in 'n koelreën gesterf het. Madlanga was sigbaar ontstel toe Nkosi maak asof hy niks van die boodskap weet nie. This is something out of the ordinary, so to speak. And you write and you say, why didn't you call him to order? Surely you remember that. You cannot tell us that you do not remember that. And if you tell us that, I'm saying directly to you and to your face that you are lying. Please try to come up with a different answer, which is more plausible. Otherwise, you are just telling us lies. Die kommissie het Nkosi tot na middagete gegee om met 'n verduideliking op te kom. I did manage to phone Mr. Lukukela, whom I was talking to that time. He just reminded me that we were talking about how he could have warned the deceased of not interfering with people's girlfriends. Vroeger het die kommissie gefokus op beweringe oor die Tshwane Metro, waar Nkosi van tendermanipulasie verdink word. Verder getuienis het aan die lig gebring dat hy blykbaar sy kontakte gebruik het om werwingsprosesse te beïnvloed, aangesien hy toegang tot interne dokumente gehad het. You as an outsider, being neither a job applicant or an official of the city of Tshwane, should not have had access to any of these documents. Do you accept that? And if you don't accept it, you can say, I don't accept I don't it. accept So I'm it. not putting words in your mouth. And you seem to me to have been pulling strings in matters you should have had nothing to do with. As an outsider, my impression listening to your evidence and looking at the documents is that you were pulling strings in relation to tenders at the Tshwane municipality, but you were also pulling strings in relation to recruitment processes that had nothing to do with. Nkosi sal maandag sy getuienis voortsit. Die Verenigde Nasies se sekretaris-generaal Antonio Guterres het hulde gebring aan die Suid-Afrikaanse diplomaat en senior VN-beampte Nicholas Vink Huysum. Huysum is Dinsdag in New York in die ouderdom van 73 oorlede. Guterres het Huysum bestempel as 'n merkwaardige kollega, vriend en mentor.
Hy was 'n beginselvaste advokaat, 'n toegewyde vredemaker en 'n kampvegter vir die VN se waardes, volgens Guterres. Die VN-hoof sê Huisum het beskik oor diep insig oor die reg en politiek en het hom beywer om ander se lewens te verbeter. Die regering se buitelandse beleidsposisie oor Amerika en Israel se oorlog teen Iran het 'n vurige debat in die nasionale vergadering ontlok. Die debat is deur die BOSA-leier Dr. Musi Maimane aangevra. Dit het gewys hoe wyd uiteenlopend politieke partye se sienings is oor kwessies soos onverbondenheid, globale bondgenootskappe en Suid-Afrika se reaksie op die oorlog. Bossa het sy kommer uitgespreek oor die regering se konsekwentheid en sê Suid-Afrika moet gelyke menseregte beginsels toepas om te bewys dat hy onverbonde is. This question asks all of us who stand for human rights, who sit at the center, to say we will not be hypocritical when we take the stance. If you take a view that says you are non-aligned, you need to stand up for that principle. Die MK-party het gewaarsku teen buitelandse invloed en die breër impak van die oorlog op Suid-Afrika se ekonomie en soewereiniteit. This Iran invasion has far-reaching consequences for our country. It already has an impact on our economy, diplomacy, security, political discourse and humanitarian responsibilities. Die DA het die regering se standpunt gekritiseer en aangevoer dat dit nie die breër veiligheidsbedreigings aanspreek wat met Iran en sy bondgenote verbind word nie. But in this global uncertainty, South Africa's response to the Iran war rings hollow. Trying to simultaneously condemn all parties in this conflict under the guise of international law means the ANC has failed to see the bigger picture of Iran's decades-long sponsorship of terrorism in the region. Die EFF het sterk standpunt ingeneem teen westerse magte en sê Suid-Afrika het 'n morele plig om hom uit te spreek teen wat die party as imperialisme bestempel. For how long must the world stand still in the face of imperialism? The world is bending right under the weight of American and Israeli imperialism, apartheid and naked genocide. Die ACDP het onmiddellike buitelandse en plaaslike optrede geëis teen die opruiende retoriek wat in die konflik gebruik word. We appeal to the international community, particularly the UN, to seek a ban on Iran's provocative, hateful rhetoric of death to America and death to Israel. We also urge the South African government to consider banning provocative speech that glorifies violence and destruction in our country, such as kill the poor and kill the farmer. Die ANC sê die militêre optrede het diplomatieke pogings ontwrig om vrede te bewerkstellig. The US and Israel, despite the fact that all and sundry accepted that negotiations were going well with Iran, from nowhere then they attacked Iran, and that is why we are here where we are here today. Die regering het sy posisie verdedig en die kritiek verwerp. Aanhangers van die Iraanse Nasionale Raad van Weerstand het 'n beroep op Europese leiers gedoen om die Iraanse oppositie as 'n wettige regering te erken. Betogers het in Brussel byeengekom en gevra vir 'n vreedsame bewindsverandering. Brandstofpryse in Europa het sedert 28 Februarie met meer as 60% gestyg. Reuters berig dat Europese leiers dringend 'n oplossing sal wil vind om die stygende pryse teen te werk. Beeldmateriaal wat deur die WANA nuusagentskap uitgesaai is, toon hoe Iran 'n reeks missiele vanaf 'n onbekende gebied afvuur. Dit volg 'n dag nadat Iran 'n Israeliese olieraffinaderry getref het in reaksie op Israel se aanval op Iran en Qatar se Pars gasveld. Volgens die Iraanse revolusionêre wag gaan sy vervaardiging van missiele voort ondanks die oorlog. Tientalle Palestynë het by die Saraya Plein in Gaza-stad byeengekom vir die Eid al-Fitr gebede. Eid al-Fitr is die eerste dag op die islamitiese kalender van die maand Shawwal wat op Ramadan volg.
Die Moslem vakansiedag is gevier te midde van die VSA en Israel se aanvalle op Iran en Iran se aanvalle op sy buurlande. En die legendariese Amerikaanse akteur Chuck Norris is in die ouderdom van 86 dood. Sy familie sê in 'n verklaring hy is gisteroggend in 'n hospitaal in Hawaii oorlede. Norris het bekendheid verwerf in die 70er en 80er jare met sy rolprente soos Way of the Dragon saam met Bruce Lee en die gewilde TV-reeks Walker Texas Ranger. Hy word oorleef deur sy vrou Gina en sy 5 kinders. En die SAIK het sy nuwe groephoof van nuus en aktuele sake, Deidre Juren, vandag bekend gemaak. Juren het sedert 1 Januarie 2025 in die posisie waargeneem. Gedurende die tyd het sy uitnemende leierskap getoon en stabiliteit in die nuuskantoor verseker. Juren werk al vir meer as 3 dekades by die SAIK en het vir 20 jaar senior en middelbestuursposisies beklee. Haar loopbaan getuig van haar onbaatsigtige verbintenis tot die openbare uitsaaier en geloofwaardige onafhanklike journalistiek. Honderde inwoners van Nelson Mandela Bay gaan vir bykans 'n maand sonder krag wees nadat 'n kragtoring ineengestort het net hierna. Reuse kragonderbreking het Nelson Mandela Bay in die Oos-Kaap vir die 3de keer getref. Groot dele van die metro sal na verwagting vir tot 21 dae sonder krag wees na 'n transmissietoring op die Chelsea-Arlington-Walmer-Summerstrand lyn vroeër die week ineengestort het. Volgens die metro het stormsterk wind die skade veroorsaak, maar inwoners sê hulle het genoeg gehad van langdurige ontwrigtings en beskryf dit as die skending van basiese menseregte. Cheshire Homes huisves meer as 60 volwassenes met fisiese gestremthede. Die versorgingssentrum is geleë in die hartjie van die gebied waar deur die kragonderbreking geraak word. Things like nurse bell systems, which is next to their beds if they need help in the middle of the night for whatever purpose, whatever reason, they need care immediately, so they press their nurse bells. They need food that is cooked properly and stored properly, refrigeration for the food. Die lewensgehalte van inwoners word ernstig benadeel, veral vir bedlêende pasiënte en diegene wat afhanklik is van elektriese rolstoele. Die sentrum se sonkragstelsel kan slegs ongeveer 10 rolstoele se batterye op 'n slag herlaai. It really impacts our lives in such a way because our chairs need to be charged. Our chairs are our mobility and also our independence. It's very difficult, really, I don't want to lie. Because if the bed is like this and then the power goes off, the people who are working with me, it's very difficult for them also to lift me up just for 2 seconds, then I'm sliding again down. Cheshire Homes is een van talle sentrums, sakepraktyke en huishoudings wat geraak word deur die kragonderbreking. Since January 2023, the Chamber has recorded 203 unplanned outages across key industrial and commercial areas, an untenable reality for Metro, which is anchored around the manufacturing sector and which is already under immense pressure due to geopolitical shifts, the influx of imported products into the market, logistics challenges and the energy security issues of the last few years. Die munisipaliteit sê dit sal ten minste 3 weke neem om die kragtoevoer te herstel. We need to dismantle the 8 pylons that has been fallen, and we need to put measures in place to make sure that the site that we are going to work under is safe. There is material that is involved that we need to transport to the site. Die gebiede wat geraak word sluit in Summerstrand, Humewood, Walmer en South End. En nou vir die markaanwysers soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE.
atmosfeer by die LIV golftoernooi is net so goed soos die kwaliteit houe wat gespeel word, bly by ons. Dit is al waarvoor ons tyd het vanaand. Mooi naweek, totsiens.